Habakran na kajingelang ay kublay ki pajba bat kumju kajingelang ay jing pensai kajing pet seng kilai ngut ki MLA Congress ba kuntubu MLA kanong ston ba Gabriel Walang kabalalong menta kasengi ka khatway teri gurisau arjar arbsau hayo nong ston uba Winston H Pala Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ulama ham lupa ba ka by election la nek election siteng samoy kalaban wan pai hanong ston ba ki way pat ki artligi constituency ba ki MLA kila pet na kaseng Congress Namar ke parti kala depan bo artli ki jung jor ho lampang persya ikti MLA bat kumba kalong hagi wei pat ki jaka las ngau thu bagi tigi MLA phet seng kila ban sya pendu ki jung long MLA bat ka by election kan sawan biang hang ne hanong stonru na ka benta ki paj ba kinjit thamai biang yu MLA ulong bagi tigi artli ki jung jor idei ka wei persya yu MLA ka nong ston ba Gabriel Walang bat MLA ka Mauti ba Charles Marngar ki balami na ka seng hadin bla sya suspend bat ka wei pat ka dei persya yu MLA ka musning Dr. Celestine Lingdo belami lendet laka jong naka parti. Katba na kaliang jong ba Roni V Lingdo MLA batang marwe jong kaseng kongres. Ulong baka jing pet seng jong kitegi laingot ki MLA. Kadai keblaya subut bat ka BJP naka benta ban pentolot di ka parti kongres. Hakati kesengi lai don lang ru ba Eric Kasentiu Presiden ka Nongstoin Block Congress Committee. Ubla penia ji kejingelang. Nang ta uba Bor Manding nong lang Presiden ka West Kasil District Congress Committee. Presiden ke MPYCC ba Ardian Elkhain Melim ba JTS Thongni bat kiwei Satoi agar jing pet kam kini ke lainwat jing sha ke jing pet ke jing ke boy sun pet lem nong rem haka kadril trik ngikot ke meeting ya baro yo MLA ke nong stoi sting bat Charles ki arun ki khabar ngila suspend iki uba Celestian MLA Komsting Wan baga pe ngamdal jinggut ban pet ila khot dengan renga ngamdal jinggut ngamdal jinggut ban pet kata-kata ni suspend no iki ijong Pak Charles Pak Gabriel haden ba MLA jong Komsting ulang klai kata baga ban jinggut ban pet renga dengan pet ni suspend iki arwon yo ba Celestian ni suspend ndai ba election dia ndai ka kanong rem bagi ki ke parti ngalakon iki hadir kata kumpalo mentah ki ai pet ilai kes ya ai art ki kes kowe ke kes kepada iki arut ki bela suspend kowe ke kes ya uba Celestian ke pet marwe katung ka anhi lada pidon lai pun tidak pet rekini ki pet hadir ba ila suspend kemudian tangan arut dengan sawut bahasa Celestian nak forum bahasa suspend hadir upet kebut sa hadir bahasa suspend ke arwot sa tango bahasa Celestian bang Roni upet marwe kebut kimio ada two-third majority mentang rafai fikis house speaker gila ai ke reminder ingatin house speaker undang ai katakan rai ke bah budai ban ai ndai pensem ndai asli mencuang rafai yang competition of speaker ngelong pindah dapat keluar kerai lada pi pimrai ingin lek cai kot teh apa tu tiau banwan ladung ai kanu kerai dan dia ai kanu kerai bu ai ingin sa approach yang ki appeal kot kilo lene ke high court belum belum tak bangai kino ki apa ke India barat kowe ki bala pep hakani ke kom pep kini kelai ni ke me body ki bisa disqualify dewan siau lo do judgment yo doy kasi kan man dian ka by election ni hanong stoy ko te la de kawan kun sa pide ba so pula na balai ba ai apo goa ngai Maharashtra ngai apo Manipur di bapet klaim ka nang rim lejan baro kisah disqualify apo Himachal mana kini rakyat ka by election apo Himachal andrew mut ki pet kisah disqualify lejan baro andrew mut direct Jangan dia nak klaim arcati dapat nak discuss bat lawyer gitu ni badan nak try kan sedon ke by election bat hang ni ha long story dulu kata ke jing ai nak try ke jing ai warning ya gitu belapet